салом тамошобинони гиромӣ, хайрамақдам мекунем шуморо ба канали мо, канали Бузургмеҳр Ёров Foundation ва ман Ҷамшед Ёров ҳастам, ҳуқуқшинос. дар ин навбат мо мехоҳем яке аз мавзӯъҳои хеле ҳам муҳим, яке аз мавзӯъҳои баҳсбарангез на танҳо дар ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон ҳам гӯем хато намекунем, ин мавзӯъро дида бароем. чӣ хеле ки аз сарлаваи мазмун дидед, ин дар бораи сухан дар бораи маҳбусони сиёсӣ меравад. барои ҳамин кӯтоҳ сода карда кӯшиш мекунем ба шумо фаҳмонем ки мафҳуми маҳбуси сиёсӣ чист ва маҳбуси сиёсӣ гуфта киро дар назар доранд ва вобаста ба ҳамин мо метавонем ин ё он ашхосе ки аз озодӣ маҳрум шудааст ба категорияи маҳбусони сиёсӣ ё ин ки ба категорияи бандии виҷдон, яъне шахсоне ки барои ақида, барои изҳори ақидаҳои динӣ, сиёсӣ ё ин ки ақидаҳои иҷтимоии худ зиндонӣ шуданд, ҷазо гирифтанд, нисбаташон таъқиб ба вуҷуд омадааст, ҷудо карда диҳем. дар ҷаҳони муосир як мафҳуми умумӣ маҳбуси сиёсӣ кист вуҷуд надорад ва дар қонунгузориҳои ягон давлат дар айни замон дар бораи қонунгузории Кореяи Шимолӣ мисол ман хабардор нестам, мумкин дар он ҷо бошад чунин мазмун маҳбуси сиёсӣ, вале дар ҷаҳон нест. дар таърих пештар чунин мафҳум буд. мисол дар кодекси ҷиноятии солҳои 1909-и империяи Русия, положения политических заключенных гуфта чунин як қайд шуда буд ки мана фалон гурӯҳи шахсон ҳамчун маҳбуси сиёсӣ номида мешавад, бинобар фаъолияти онҳо бар зидди ҳукумат, бар зидди ҳамон системаи подшоҳӣ ҳамон давра. айни ҳол дар ягон қонунгузории ҷаҳон ин чиз нест ва дар аввал айни ҳолам ба як чизро ба хотири шумо оварданӣ ҳастам дӯстон, ки дар соли 2016 вақте ки Зариф Ализода ваколадор оид ба ҳуқуқи инсон буд дар Тоҷикистон, дар посух яке аз хабарнигорон дар бораи вазъи маҳбусони сиёсӣ чунин гуфта буд ки дар Тоҷикистон маҳбусони сиёсӣ вуҷуд надоранд, сабаби он ки чунин мафҳум дар он ҷо дар қонунгузории Тоҷикистон вуҷуд надорад, яъне мавҷудияти маҳбусони сиёсиро дар Тоҷикистон рад кард. ва агар шумо то охир барномаи моро тамошо кунед, пайгирӣ кунед, дар охир мо ба шумо як ҳуҷҷати расмие ки ба мо аз тарафи намояндаи баландмақоми прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми прокурори генералӣ Ҳикматуллозода А омадааст, нишон медиҳем ва шумо худатон мебинед ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай як сол пеш чунин мафҳумро, яъне ки вуҷуд доштани маҳбусони сиёсиро эътироф кардааст ва аз ин пас дигар ягон имконият, ягон баҳонае ки гӯё маҳбуси сиёсӣ дар Тоҷикистон вуҷуд надорад, онҳо бояд истифода набаранд, чунки яке аз прокурорҳои баландмақоми Тоҷикистон онро эътироф кардааст ва посухи расмӣ дар мактуби расмӣ, дар бланкаи расмӣ ба унвони мо расонидааст. инак маҳбуси сиёсӣ чист? дар ин мавзӯъ ман чӣ хеле ки гуфтам, аз аввал як фикри муайян дар ҷаҳон вуҷуд надорад ва ҳар як ҳуқуқшинос фикри худашро дорад, ҳар як ташкилоти ҷамъиятӣ, ташкилоти ҳифзии ҳуқуқ як мавқеи муайяни худро дорад, вале дар умум ба як хулосае омада ҳастанд ки маҳбуси сиёсӣ чист. якум ин мафҳумро мисол сардори ҳамонвақтаи ташкилоти байналмилалии Amnesty International пайдо кард, ҳамин мафҳумро истифода бурд ва дар ҷаҳон ин паҳн гашту рафта нисбати ашхосе ки бо сабабҳои сиёсӣ, бо ҳамон тақозоҳои сиёсӣ ё ин ки барои пуштибонӣ кардан аз мавқеи иҷтимоияш, динияш, эътиқодҳояш аз тарафи ҳукумат, бо вайрон кардани қонунгузории ҷумҳурии давлатҳояшон, бо вайрон кардани он талаботҳои байналмилалие ки давлат эътироф кардааст, паймони байналмилалӣ мисол оид ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ, эъломияи ҳуқуқи башар
парвандаи онҳоро дида мебаромаданд, ҳамон ашхосро кӯтоҳ карда гӯем маҳбуси сиёсӣ меноманд. вале пеш аз оғози ҳамин барнома мо бо яке аз ҳуқуқшиносони маъруфи Тоҷикистон, бо сиёсатмадор, бо фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ, профессори соҳаи ҳуқуқ Шокирҷон Ҳакимов дар алоқа шудем ва вобаста ба ҳамин мавзӯи худамон якчанд савол додем ва айни ҳол мехостам ки аввал шумо мафҳуми маҳбуси сиёсӣ кист ва киро маҳбуси сиёсӣ меноманд. Суханони худи ҳамин ашхоси маъруфи Тоҷикистон, ҳуқуқшинос профессор Шокирҷон Ҳакимов посух гиред. Инак саволи якуми мо ба Шокирҷон Ҳакимов ҳамин аст ки маҳбуси сиёсӣ кист ва киро метавон маҳбуси сиёсӣ номид? Марҳамат, ҷавоби профессорро гӯш кунед. زمان و با در نظر داشت تجربه بعضی دولت ها ضرورت به میان آمد که سازمان ملل متحد به طور رسمی در صنعت های مربوطه و مفهوم محبوس سیاسی را مشخص کند و همچون معیار معین نیز نماید و من بعد این معیار قسم ترکیبی بعض اسناد حقوقی بین المللی شد، از جمله اعلامیه حقوق بشر. ولی باید تاکید نمایم که خود اعلامیه و طبیعت حقوقی آن خصوصیت حتمی ندارد برای اجرا و تطبیق از جانب کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، با وجود آنکه یکی از شرطهای مهم استراتژی پذیرفتن به عضویت سازمان ملل متحد نه تنها اعتراف آیین‌نامه، اینچنین اعتراف اعلامیه حقوق بشر نیز بوده است. با مرور زمان و بعد بحث و مناظره های طولانی، بعد از 18 سال قبول شدن اعلامیه حقوق بشر، دو معاهده یا خود کنونسیه قبول گردید و بعد از طبق ترتیب مقرر نموده سازمان ملل متحد از جانب شماره معین دولت‌های اعضا اعتراف شدن و به تصویب رسیدن، یعنی راتیفیکاسیون شدن آن گرفتند که معیارهای مربوطه این دو معاهده، یعنی نه که کنونسیون آید به حقوق‌های شهروندی و سیاسی و دیگر کنونسیون آید به حقوق‌های اجتماعی و فرهنگی می باشد را رعایت کنند. یعنی وقتی که شهروند اگر شکل دولتش جمهوری نوابسته از اداره پرزیدنتی یا پارلمانی یا تبعه، یعنی شکل اداره مونارخی نوابسته از مطلق و محدود بودنش، اگر با فعالیت‌های سیاسی مشغول باشد یا شخصیت اعتراف گردیده در نهادهای مربوطه جامعه شهروندی، یعنی اتحادیه ژورنالیستان یا دیگر انتلکتوال ها یا سازمان های الترناتیوی علمی یا به خصوص احزاب سیاسی یا تشکل های دیگر سیاسی در شکل جنبش ها و غیره باشد، برای عقیده، اعتقاد و تدریجاً رسیدن به هدف‌های سیاسی و از جمله تنقید کردن فعالیت دولت نباید مورد تعقیب از جانب مقامات‌های حقوق تطبیق کننده، اگر به طور مشخص گوییم مقامات امنیتی، دادستانی، وزارت کارهای داخلی و نهادهای مربوطه آن در محل‌ها و دیگر نهادها باشند. اما باعث تأسف است که در تجربه جهانی علم نیز این را بارها اثبات کرده است و عالمان به این مسئله ها متوجه شدند و در شکل‌های گوناگون نوشتند. چون اراده سیاسی وجود ندارد، نظام سیاسی نامکمل است، اصول تجزیه حاکمیت دولتی تطبیق نمی‌شود، تفاوت میان صنعت‌های رسمی و واقعیت‌های مورد عمل قرار دادن آنها
به طور قابل ملاحظه زیاد است و با استفاده از اصولهای غیر مشروع وادار میکنند که یک نفر گمانبر برای کردار و رفتارهای نکرده اش اقرار شود و از جمله تعقیب ها یا شکنجه در شکل های گوناگون ظاهر شوی آن یا خود ترور پسیکولوژی و غیره، این را محبوسان سیاسی میگویند. در بعضی موردها مثلا اگر شخصی آگاه و بیدار تا اینکه منبع روزگارش تامین باشد و زندگی شایسته داشته باشد، فرض کنیم ژورنالیست است یا در یگان تشکل اجتماعی، فرض کنیم اتفاقی کسبه یا حزب سیاسی یا جنبش ها یا در یگان سازمان غیر حکومتی فعالیت میکند و وابسته به ویژگی کارش در رابطه به هدفهای آیین‌نامه‌ای آن و استراتژی تطبیق برنامه یا مرامنامه‌اش تدریجاً از بی‌عدالتی ها گپ میزند، مینویسد یا اعتراض میکند، ولی همزمان این کار جمعیتی است ولی با مقصد خانه گردانیدن منبع روزگارش چون عائله دار است، پیوندان و فرزند دارد و غیره، با فعالیت ادوکاتی یا آموزگاری یا یگان شرکتی که تشکیل کرد غیر دولتی، پس دایره های معین منفعت دار کوشش میکنند که یگان انگیزه ای رو به وجود آورند و این فعالی جامعه شهروندی رو در نه تنها حقوق ویران کنی ماموری، اینچنین ویران کردن قانون ها یا کرداری که در ترکیب آن گویا جنایت باشد ایدار میکنند و مورد شکنجه قرار میدهند، از جمله ترور پسیکولوژی و نسبتش پرونده نیز آغاز میکنند و در بعضی موردها باعث تأسف است که به ایرادهای نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا یا اتحاد اروپا یا دیگر نهادهای مربوطه بین المللی که حقوق انسان را پیگیری میکند و حسابات های آن باعث تشکل افکار بین المللی است، این کار میکنند، نادیده میگیرند و اون شخصی فعال را به زندان روانه میکنند و همین گونه بی‌اعتنایی باعث پستر شدن اعتبار بین المللی کشور مشخص نیست می شود و ضمن سرمایه جدا کردن یا برقرار نمودن رابطه و گسترش مناسبت سازمان مالیوی جهانی یا دولت مشخصی پر اقتدار اقتصادی با این یا این کشور بدون شک این به اینابت گرفته می شود. تشکر میکنیم از استاد درباره تفسیر. در اینجا باز یک چیز دیگر رو من اضافه کردنی هستم و میخواهم که تماشابینان گرامی این رو فهمند بینند. سخن درباره آن است که کسی رو محبوس سیاسی مینامند، این نه فقط معنای اون رو دارد که این شخص وابسته به فعالیت سیاسی خودش زندانی شده است. در اینجا سیاسی، همین عباره سیاسی بیشتر به عمل مقامات دخل دارد، یعنی که با عامل‌های سیاسی، با سبب‌های سیاسی، با سبب‌های استوار ماندن در حاکمیت، با سبب‌های خواهش موجود بودن در همون یگان شاخه حاکمیت تا اینکه اداره کرده توانند یگان چیز دسترسی به یگان مال و مالکیت و امکانیت ها داشته باشند، اشخاصی که برای همین را تطبیق کردند، برای سیاستی پیش گرفته همین مقامات که دولت خلل میرساند زندانی کرده می شود. همچون یکی از فعال جامعه شهروندی، مثال سردار یگان پروفسیوس که درباره اتفاق جمعیت اتفاق کسبه مثال برای بهبودی کارگرانشان کوشش میکند، اعتراض ها بیان میکند، مکتوب می نویسد، یگان
тазоҳурот барпо мекунад. Ин ашхос ҳамчун як шахси зарарнок барои ҷомеа бо ҳар як баҳонаи бофта метавонанд ки онро зиндонӣ кунанд. Ин гуна ашхосро низ маҳбуси сиёсӣ номидан мумкин аст. вале боз як чизи дигарро қайд кардани ҳастам ки аллакай дар соли 2012 сол ассамблеяи парламенти шӯрои Аврупо ПАСЕ як резолюция баровардагӣ аст бо рақами 1900 аз 2012 сол ки дар он кӯтоҳ мафҳуми маҳбуси сиёсӣ кӣ ҳаст оварда шудааст ва онро ман ба шумо мефаҳмонам. бинед дар ин ассамблея дар ҳамин резолюцияш хулосааш овардааст ки чунин ашхосро мумкин аст ки маҳбуси сиёсӣ эътироф кард агар дар ҳолати боздошт шудани онҳо маҳдуд кардани онҳо аз озодӣ чунин критерияҳо яъне ки чунин омилҳо дида шавад. якум агар парвандаи онҳо ва боздошт шудани онҳо бо вайрон кардани талабот ва меъёрҳои байналмилалие ки давлат эътироф кардад аз қабили паймонҳои эътироф шуда паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои фитрӣ ва сиёсӣ, паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иҷтимоӣ, паймони эъломияи ҳуқуқи башар мисол, агар дар баррасии парвандаи онҳо дар вақти боздошти онҳо дағалона ҳамин талаботое ки давлат ба зимма гирифтааст вайрон карда шавад. мисол кадом талаботҳо вайрон карда мешаванд? маҳдуд кардани ин ашхос бо ёрии ҳуқуқӣ, муддати тӯлонӣ ба ин одам адвокат дода намешавад, имконияти вохӯрии яка ба яка бемаҳдуд ҷудогона адвокат бо зерҳимояш дода намешавад. парванда ҳар чанде ки ҳам кушод эълон карда шавад вале иштироки ҷамъият дар ин парванда ғайриимкон ҳаст. ҳукумат мақомотҳои қудратӣ дар бораи парванда ягон иттилоъ намедиҳанд, ҳарчанде ки вазифадор ҳастанд бо дархости чӣ журналистон, бо дархости худи адвокат, бо дархости хештабори онҳо ё ки бо дархости ҷомеаи шаҳрвандӣ дар бораи ҳар як парвандае ки як пурсаду садо ҳастад як маълумот диҳанд ки ҳамин ашхос, ҳамин фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ барои чӣ зиндонӣ шудааст, барои чӣ боздошт шудааст, бо кадом модда нисбати ӯ парванда оғоз шудааст, рафти парвандаи судӣ чӣ гуна ҳаст, онҳо ягон хабар намедиҳанд, пинҳонкорӣ мекунанд. ин яке аз омилҳои ҳамин мешавад ки шахсро мумкин аст эътироф кард ки ӯ маҳбуси сиёсӣ аст. дуюм критерия ва омил ки нишон медиҳад ки кӣ маҳбуси сиёсӣ ҳисоб мешавад, ин хусусиятҳои ошкорои сиёсӣ доштани айбнома мебошад. яъне ки синфи ҳокимият, мақомоти қудратии ҳамин ҳокимият ки дар сари қудрат ҳаст, мухолифи сиёсии худро бо ҳар як баҳона метавонад ки аз роҳ бероҳа кунад. мисол дар рафти интихобот, пеш аз интихобот бинобар сабаби оне ки медонанд ки райи зиёдеро мегиранд ва дар натиҷаи ин ҳизб, ин гурӯҳи ашхосе ки айни ҳол дар ҳукумат аст аз вазифа мераванд, нисбаташон мумкин ягон чораҳои дигар татбиқ карда шавад. ба ҳамин роҳ аз мавҷуд будани қувват, аз мавҷуд будани системаи давлатдорӣ истифода бурда бо омилҳои сиёсӣ ин ашхосро ҳамчун як экстремист, терроризм, ҳамкор бо ягон гурӯҳи экстремистӣ террористӣ айбдор карда зиндонӣ мекунанд. агар омили сеюм он аст ки мақомот барои амали якхела ба ҳар гуна ашхос интихобан ҷазо медиҳад. мисол фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ боздошт карда мешавад, фарз мекунем барои қалобӣ ва қалоб боздошт карда мешавад барои қалобӣ. қалоби оддӣ мегирад 7 сол 8 сол, вале одаме ки фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ буд бо ҳамин айб бо қалобӣ 20 сол 25 сол мегирад, яъне ки интихобан ҷазо дода мешавад. мо дар тоҷикистон мисол оварда метавонем ки чунин ҳолатҳо буданд ки барои содир кардани ҷиноят як хел одамон на фақат ҷазо намегирифтанд, умуман ҷарима падару модарашонро мекарданд, ё ин ки
парвандаи онҳо квалификатсия бандубасти моддаи онҳо дигар карда мешуду, онҳо дар озодӣ мебуданд ва дигарашон дар зиндон. Мисол метавонем оварда бародари Саид Фаттоҳро ки бо ҷурми қаллобӣ дастгир карда шуд, барои гирифтани $600,000 бо ҷарима озод карда мешавад ва бародари ман Бузургмеҳр Ёров боздошт карда мешавад ва билохира ӯро 28 сол зиндонӣ карданд. Агар дар рафтор ва кирдори мақомоти қудратӣ ва ҳокимият ҷиҳати аломатҳои интихобан ҷазо додани ашхос вобаста аз фаъолияти иҷтимоии ӯ, фаъолияти сиёсии ӯ дида шавад, чунин ашхосро баръалово метавон ки ҳамчун маҳбуси сиёсӣ эътироф кард. бояд қайд кард ки на ҳама ашхосе ки мисол фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ буду ба ягон айб зиндонӣ шуд, мумкин аст ки маҳбуси сиёсӣ эътироф кард. Агар ӯ ҷиноятҳои бар муқобили ҷаҳон содир карда бошад, бар муқобили сохторҳои аз қабили ҷиноятҳои аз қабили геоцид, биоцид мисол содир карда бошад, ҷиноятҳои бар алои экстремистӣ, террористӣ, ҷиноятҳои бар муқобили ҳаёт, саломатӣ содир карда бошад, ин ҳар як одамро мумкин нест ки ҳамчун маҳбуси сиёсӣ эътироф кард. Барои ҳамин дар аввали барнома мо гуфтем ки як мафҳуми умумӣ, як хулосаи умумӣ айни ҳол ҳам на ҷамъияти олимон ва ҷаҳон ҳам омадагӣ ба як хулосаи аниқ омадагӣ нест ва аниқ гуфтан ҳам намешавад. Дар ҳар як парванда бояд мушаххас карда шавад, яъне ҳамин 4-5 омил бояд дида шавад ки оё барои чӣ ҳамин ашхос зиндонӣ шуд, фаъолияти ӯ пеш аз зиндон шуданаш, дар рафти тафтишот, дар рафти мурофиаи судӣ оё ҳуқуқҳои ӯ дағалона вайрон карда мешуд вобаста аз фаъолияти пешинаи ӯ ё ин ки не, вақти ҷазо додани ӯ, ҷазо нисбати ӯ интихобан дода шуда буд ё ки не, оё ҳамин ҷазо ба кирдори содир кардаи ҳамин ашхос мутобиқ аст ё ки нест. Агар баръало зиёд бошад, ин яке аз аломатҳое ки ҳамин ашхосро маҳбуси сиёсӣ номем мумкин аст. ба ғайр аз ин дар ҷаҳон боз як мафҳуми дигар ҳам аст, бандии виҷдонҳо, ё ки ба русӣ мегӯянд узник совести, яъне ин ашхосе ки умуман ягон фаъолияти сиёсӣ ҳам надоштанд, ягон мақсади сиёсӣ ҳам надоштанд, вале фақат барои изҳори ақида, барои пайгирӣ кардани ягон равияи мисол иҷтимоӣ, динӣ, сиёсӣ маҳбус мешаванд ва чунин равияҳоро гӯё ҳукумат хатарнок барои худ ҳисоб карда ин ашхосро зиндон мекунад. Чунин ашхосро бандии виҷдон меноманд. Чӣ ки гуфтем, ҳам бандии виҷдон ва ҳам критерияҳои аломатҳои муайянкунандаи ҳам бандии виҷдон ва маҳбуси сиёсӣ гӯё ки як ҳастанд. ва дар ҳамин бобат ҳам мехоҳем як бори дигар боз савол ба Шокирҷон Ҳакимов диҳем ва фикри ӯро дар бораи киро бандии виҷдон метавонанд номид ва дар бораи ҳамин мафҳум, дар бораи омилҳои ӯ, дар бораи хусусиятҳои ҳуқуқии ҳамин паҳлӯ, ҳамин мазмун як фикри ин шахсро шунавем. Марҳамат. ду ҳолатро бояд ба инобат гирем. Аввал ин ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи санадҳои ҳуқуқии байнулмилалӣ ва дигар ҳолатҳои хусусияти усулӣ дошта дар низоми ҳуқуқи байнулмилалӣ онҳоро эътироф кардааст ва ба таври ихтиёрӣ ӯҳдадориҳои ба зиммаи худ гирифтааст ва аз ҷумла ҳисобот низ ба ниҳодҳои марбутаи ваколатдори Созмони Милали Муттаҳид ё дигар муассисаҳои байнулмилалӣ диҳад. Ин аввал аст. Ва дуюм, вақте ки сухан дар бораи озодии масҷид ё дин ва виҷдон меравад, номи қонун низ ҳамин тавр аст. Яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озодии дин ва виҷдон ва ғайра. Яъне чиҳеле ки як шахс ба таври ихтиёрӣ
در انتخاب حزب و عوض کردن حزب و دیگر تشکل‌های سیاسی آزاد است و دلیل‌های نهایت جدی باید داشته باشد که از حزب برآید و حزب دیگر را اعتراف کند در زمینه استراتژی و ارزش‌های آن، چون که شاید رهبر احزاب که قبلا با آن رابطه داشت عضو فعالش بود، ولی احساس کرد که با سوء استفاده از مقام آیین‌نامه‌ایش رئیس حزب با دیگر مقصدها و نیتها کوشش کرد که حزب را استفاده برد و نه از اصول دموکراتی بلکه غیر دموکراتی، اتوریتری و در زمینه حسن تفاهم و گفت و شنودهای غیر رسمی با نهادهای دولتی برخلاف ارزش‌های آیین‌نامه‌ای و دیگر استراتژی و هدف‌های برنامه‌ای عمل می‌کند و این باعث نگرانی یا ناراحتی یک نفر یا گروه معینی فعالان حزب مشخص می‌شود و آنها از این حزب می‌برآیند و وارد دیگر حزب می‌شوند یا در دیگر شکل موقع فعال شهروندی خود را کوشش می‌کنند که تدریجاً عملی کنند. تشکر زیاد. خیلی که در اولی برنامه همون گفته گذاشتیم، مقامات قدرتی تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان عموماً موجود بودن محبوس سیاسی بندی وجدان رو در تاجیکستان اعتراف نمی کند. رسما اعتراف نکردن. در یگان نشست، در یگان وخوری، در پاسخ به ژورنالیستان همیشه میگویند که در تاجیکستان چنین اشخاص نیست. خیلی که در اول گفتیم در همون وقت وکالتدار اوید به حقوق انسان ظریف علیف گفته بود که در تاجیکستان محبوس سیاسی نیست چون که چنین مفهوم نیست. ولی چون وعده که کرده بودیم در اولی برنامه به شما، اگر گفتیم دو آخر برنامه با ما باشه تماشا کنید، ما با شما حجت رو پیشنهاد میکنیم که موجود بودن محبوسان سیاسی رو در تاجیکستان اثبات میکند و میبینید که در حقیقت حکومت الکی تصدیق کرده است که در تاجیکستان محبوسان سیاسی هست. حکومت گفته میتوانیم چون که این اشخاص یکی از پروکورورهای بلند مقامی جمهوری تاجیکستان از جانشین یکمی پروکوراتور گنرالی با نام حکمت الله زاده هست. مرحمت این حال شما میبینید همین حجتی که به شما پیشنهاد کرده شده است و در این حجت نوشته شده است که با عنوانی یکی از فعالان جامعه شهروندی به شهرت رحمت الله و دیگران از نام معاون یکم پروکورور گنرالی مشاور عدلیه درجه یک حکمت الله زاده آورده شده است که مراجعت تکراری شما در خصوص زیر فشار تعقیب قرار گرفتن و پایمال شدن حقوق‌های نزدیکان محبوسان سیاسی اعضای حزب نهضت اسلامی از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان که توسط شبکه اینترنتی واریز شده است بررسی کرده شده است. یعنی در اینجا حکمت الله زاده اعتراف میکند که نزدیکان محبوسان سیاسی اعضایان حزب نهضت اسلامی. این الکی حجت می باشد و از 2020 سال از 14 سپتامبر به دست ما رسیده است. بلانکه پروکوراتور گنرالی هست، امضای حکمت الله زاده است و پس از این من فکر میکنم که دیگر یگان سوال اوید موجود بودن یا موجود نبودن به طور رسمی باید مقامات یگان بهانه نیابد و کوشش کند که هر یک اشخاصی که محبوس سیاسی هست، علال خصوص در اینجا آنها درباره اعضایان حزب نهضت اسلامی آورده شدند، یعنی که گفته می شود که باز یگان محبوس از دیگر گروه ها باشند یا که از جامعه فعال باشد، با مثل محمود آدینایف، با مثال اون اشخاصی که برای عادی ترین عقیده های دینی خودشون نماز را این خیلی میخوندن یا که دیگر کار میکردن یا که عموما به یگان رویه دینی که در تاجیکستان معمول نیست و بودن شامل بودن میرود. نه فقط گپ درباره اعتقاد دینی میرود، گپ درباره اعتقاد جمعیتی میرود، گپ درباره فعالیت میرود، گپ در سوال دادن میرود. مثال برای
танқид кардани раиси ноҳияи рашт нисбати ягон кас бояд парванда оғоз карда нашавад. барои танқид бояд санҷиш шавад ва агар барои танқид ҳамин одами боломақом парванда мусоидат кунад барои оғоз кардани парванда нисбати танқидкунанда, ин аллакай хусусияти онро нишон медиҳад ки ин шахс аллакай таъқибкунандаи сиёсӣ ҳисобида мешавад, бандии виҷдон ҳисобида мешавад агар ӯро боздошт кунанду ҳабс кунанд. чӣ хел ки мо дидем, Зариф Ализода мегӯяд ки маҳбуси сиёсӣ нест, вале Ҳикматуллозода тасдиқ мекунад ки маҳбуси сиёсӣ ҳаст. ин кас Зариф Ализода вақташ ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон буд ва ин ҷо ҳам дар ҳамин маврид мехостем мо аз профессор Шокирҷон Ҳакимов як-ду фикри ӯро дар бораи ҳамин мақоми ваколатдор, дар бораи мавҷуд будани маҳбусони сиёсӣ ё ки набудани маҳбусони сиёсӣ бо як бори дигар шунавем. Марҳамат, тамошобинони гиромӣ гӯш мекунем Шокирҷон Ҳакимов дар ин бора чӣ мегӯяд. дар кодекси ҷиноятӣ ё қонунгузории кайфарӣ ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ ва меъёрии ҳуқуқ татбиқкунанда муқаррар нашудан ё пешбинӣ нагардидани ҳамин гуна вожаҳо набояд боиси мутаваҷҷеҳ нашудан ба онҳо аз ҷониби низоми адолати судӣ шавад, зеро ки тибқи назарияи ҳуқуқ мо метавонем агар дар кодекси ҷиноятӣ нест бевосита ба санади ҳуқуқи байнулмилалӣ ва меъёрҳои принсипҳои ҳуқуқи байнулмилалӣ мутаваҷҷеҳ шавем ва иқтибосҳоро аз онҳо истифода барем, зеро ки эътибори ҳуқуқии онҳо бештар аст. ва дуюм, индикаторҳо ва критерияҳои муайянкунандаи ҳамун ибораҳое ки Зариф Ализода ҳангоми буданаш дар мақоми ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон инкор кард, ин нодуруст аст ва шояд сатҳи дониши ҳуқуқиш камтар буд ва имрӯз шояд чун рисолаи докториро дар Москав дифоъ кард ва муҳити Москав воқеан озодтар аст дар илм ва дастрасӣ ба манбаъҳои иловагии илмӣ пайдо кард, шояд акнун дарк кард. вале як чизи дигаронид бояд ба инобат гирифт. ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар давлатҳои мутамаддин бештар дар тобеияти парламент қарор дорад. тобеият ба маънои маблағгузорӣ не, тобеият ба мазмуни ҳисоботдиҳанда буданаш ва тарзу усули таъин шудан зимни интихоб ва ҷобаҷогузории кадро ба ин ниҳоди муҳими давлатӣ ҳамчун механизми стратегии кафолатдиҳандаи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд. боиси таассуф аст ки тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Тоҷикистон инро инкор мекунад ва аз лаҳзаи таъсису таъини кадрҳо бо дар назардошти интихоб ва ҷогузории сиёсати кадрҳо дар ин ниҳоди хеле муҳим онҳо мутааллиқ ба низоми мақомоти иҷроия мебошанд. сипосгузор мешавем аз Шокирҷон Ҳакимов барои чунин тафсир кардани бисёрам васеъ тафсир кардани ин мавзӯи барномаи мо хеле ҳам муфид буд, ман фикр мекунам. ва дар охир пеш аз хулоса баровардани ҳамин мавзӯи мо як бор дигар ба шумо гуфтанӣ ҳастам, муроҷиат кардани ҳастам тамошобинони гиромӣ ки ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед, лайк мондан ва онро ба наздиконатон, дӯстонатон паҳн кардан, то ин ки ҳарчи бештар мардум дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худашон тасаввур пайдо кунанд, савияи дониши ҳуқуқияшон баланд бардошта шавад ва ба ҳамин роҳ ҳуқуқ ва манфиатҳои худро аз ҳар як таҷовуз ҳимоят карда тавонанд. дар хулоса чунин гуфтан мумкин аст ки ҳарчанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд будани маҳбусони сиёсиро ба таври расмӣ рад мекард, мо исбот кардем ки
бо нишон додани ҳуҷҷати расмӣ хоҳиш мекардам як бори дигар ҳамон ҳуҷҷат нишон дода шавад. бо нишон додани ҳуҷҷати расмии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷониби мушовири адлияи дараҷаи якум муовини якуми прокурори генералӣ имзо карда шудааст ва дар он ҷо рӯшод нависта шудааст ки маҳбусони сиёсӣ аъзони ҳизби наҳзати ислом, яъне мавҷуд будани онҳоро инкор намекунанд. Агар намебуд, онҳо фақат мегуфтанд ки зиндониони собиқ аъзони ҳизби наҳзати ислом, на ин ки маҳбусони сиёсии ҳизби наҳзати ислом. мо дидем ҳукумат ба таври қонунӣ гӯё эътироф кардааст ва ин чӣ маъноро дорад? ин маънои онро дорад ки агар ашхосро маҳбуси сиёсӣ мақомоти ки вазифааш дар риоя, назорат ва татбиқи якхелаи қонунҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, ин вазифаи прокуратураи генералӣ аст ва тамоми мақомотҳои прокурорӣ. агар прокуратура эътироф кунад ки маҳбусони сиёсӣ дар Тоҷикистон вуҷуд доранд, бояд ки тамоми парвандаи ин ашхос аз сари нав дида баромада шавад, чунки вуҷуд доштани маҳбуси сиёсӣ ин аллакай вайрон кардани қонунгузории вақти тафтишот, вайрон кардани қонунгузории вақти мурофиаи судӣ, вақти таъини ҷазо ва аз он шаҳодат медиҳад ки ин ашхос бо сабабҳо, бо омилҳои сиёсӣ, бартараф кардани онҳо аз сиёсат, роҳ надодани онҳо ба интихобот, монеа шудани онҳо барои интихоб шудани ин ашхос ба ягон мақоми ваколатдори давлатӣ, инчунин фишор овардани чунин ашхос барои эътиқодҳои хусусии онҳо, динӣ, иҷтимоӣ, дигару дигар шаҳодат медиҳад. аз ин лиҳоз чунин мактуб бояд ки мақомоти қудратии Тоҷикистон, алалхусус прокуратураи генералиро бояд як бори дигар водор кунад ки нисбати ин ашхос парвандаҳои онҳо аз нав баррасӣ карда дида баромада шавад. барои ҳамин мо фонди бузургмеҳр як бори дигар тасмим мегирад ки ин масъаларо пайгирӣ мекунем, мактубҳои дахлдорро боз ба прокуратураи генералӣ ба дастгоҳи президент ба номи президент ирсол мекунем, то ин ки бо назардошти мавҷудияти чунин мактуб парвандаи ин ашхос аз сари нав дида баромада шавад ва касе дар Тоҷикистон барои эътиқоди фарқкунандаи ӯ аз дигар эътиқодҳое ки ба ҷамъият халал надорад зиндонӣ нашавад, барои фаъолиятҳои сиёсиву иҷтимоияш зиндонӣ нашавад. ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ ки бо мо будед. то ҳафтаи оянда бо шумо ман ҷамшед Ёров ҳуқуқшинос будам.